ole clear tu le ngai thatu te kalo lom le vek chawa tuntuma kan soi chho tur hi mithan khat chuan kan lo khada u vek tonga pf Lallawmkimi naw chunga athi dan hi alung oi thlak lo khop maya engponi se clear news in aron posi kan chiaranga ka chir zo kan soi chole doni o naw chunga thi tin athupuyaron da pf Lallawmkimi kumsom thum pakhat pu pc laram ruata nupui lunglei Zobawk veng hlun chu nimin nisom pani march khan lunglei civil hospital a ainan tir zo chu lunglei police thana bul thingpui dora anchol line ain thiara heta hian nawa rina wangin ahnu dawa athizui lunglei atanga thudon danin pf Lallawmkimi hi lunglei civil hospital opd a ainan tira akevuna wangin doctorin lungen dikturin atia cardiologist doctor lo omlo wangin ainan tir theilowa anin an tir zo hi thileng engamo leiturin anwa kwala lunglei police thana bul thingpui dora anchol lain in thiara du thu asoya a in thirna lama hian naw hringani hetianga naw hrina wang hian ama hruai tu te chu lunglei civil hospital a kalin thilom dan an hrila hospital duty te chuan khumarwa lo thu le anat mi theilo thu an lo hrila wangin mitlom ngai ten lir theiram chang mangin John Williams Hospital an panpuya tlaidar thum le chanveya John Williams Hospital hi an thlengani John Williams Hospital a hian gaini doctor lo omrem chan lo wangin doctor chuan lunglei civil hospital lam biak sakin lo boipui tura angin tlaidar nga le chanveya lunglei civil hospital hi panpuya ni a hemin hu reilo te a pf Lallawmkimi hi biak theilovin a omzuya tlaidar ule mi somthum panga a athi chathlazuya athi chan hi sudden cardiac arrest SCA ni in doctor te chuan an soi pf Lallawmkimi naw pa hi ahrin hun tura chhut lok chu April ni som pasari ania arwang hi nizan khan lumen ni in voin chomadar som pakhat khan vui liamani pf Lallawmkimi fakhin hi mipa ania kezi ni le gram jasari arit ni in tuna hian NBCU a enkolme kania adin mun angai to omlo ni a soyani pf Lallawmkimi hi nisom pani khan opd a anin antir na hian akete lo vun boka wangin lunglam thlenga entir turin anlo hrila amero chu doctor alo omlo wangin anin antir theilawani in antir theilo nana chu mamo thil sekrek leipa te po ani theya lunglei police thana bul thingpui dora an chola hetan chol lai tak hian in thiara du wangin awa in thierna lama naw hringta a boidon ti hi hriat reng mai ni tin heti hun lai hian anaw nei a hriselna te thaem anu eng tin nge om ti engma a hriat theidon reng lo boka chutiang boruak thleng ani wang chuan ama kalpui tu te hian theitop chu in an boipui don ani ti hi a hriat reng maya ti chuan akalpui ten tlom nga in naw hrinta ga chuan lunglei civil hospital a kalin anom dan tele thil thlen dan zong an hrila ma se heta hian hospital a duty te hian engtin ngan lo chan khumaru alo thu le anat mi theilo thu an lo hril dai mai ni ama ka ni tira u ama khop mai hetiang to a emergency lutuk ani to po a khumaru alo thu le anat mi theilo thu an lo hril dai mai hi chu Rapthlak tak zet ani khumpo lo ru alo ma sela casualty a omani lom ni casualty a po lo boi view po ni sela hanin phu chop sak nok te po a theilo mi ti hi duty te zona ka zot let ni sela ti chuan mitlom ngai te hian lir thei tho in John Williams Hospital an pan puya amero chu John Williams Hospital a hian gaini doctor alo omlo wangin lunglei civil hospital tho abiak sak le ni doctorin boipui tura ati wangin lunglei civil hospital lam an pan le a ma se an pan nu reilo te a darzat aron soidan hi chuan daruk le mi somthum panga aron tia pf Lallawmkimi hian thina hial ato phani Rapthlak khop mai
John Williams Hospital an panma hian emergency ngoi po duty te hian khumaruak lo admit a thailo tian chan theile ka ti nichina karan soitong khan admit thailovin khumruak po lo omlo ma sela felan chhuah zawk turanga yasin an thlatin laklu an hlo chu eng zat po ni ro se eng ang hoi zong po in duty te hian felan chhuah tur hi ani top mai ni kan soi thin hospital a thokte a fel lo tlemte howang hian a felte ho ming ati chet pha thina eng po ni se lunglei zona changchin thar kan ngai thle lokang PF Lallawmkimi kumsom thum pakhat pu PC lalram ruata nu pui Zobawk veng hlunin kholaya naw ache awanga damdo in pahni an karton hnu a aboral chungchanga an veng Zobawk North Local Council huam chunga NGO sang sangte anin ron khoma zan ina malak dan tu rel fel turin an chu khom don March ini som panhi tlai lamdar thumle darli in karvela Zobawk bas channa bulhnaya nawshing PF Lallawmkimi thilton le nuna hial achan tak chungchang chu achena khotlang Zobawk North Local Council huam chunga YMLA MHEP branch panhi te chuan run thak anti in nizan khan anin ron khoma vo in lama F Lallawmkimi late chungte komin thil omdan an soipuya zan ina malak dan tur an rel le ang F Lallawmkimi late pa pu F vanal rema chuan zone JB palai zo na changin F Lallawmkimi hian naw apai chu April thavela nei tur ani thu asoiti asoya March ni som pani khana taksa a nomlo na neu ani thu soin civil hospital OPD a in entir ti soin doctor chuan alunglam check tir turin thu alo ron ti asoi Dr. Thuron angin F Lallawmkimi chuan lunglam entir atum lain anlo khar to awangin venglaya Zobawk bas chan na mun apanti asoya bas an chan na hian naw ashing tamai ti asoi naw ashina wang hian anu chuan civil hospital panhalin nurse duty ne na kholaya naw an shin thure an puina amamo thu ashil ti asoya nurse duty chuan khum a omlo awanga John Williams Hospital pantura thu alo ron thu Lallawmkimi pa chuan asoi John Williams Hospital at now che to Lallawmkimi shwai ani hnu a thoktu te thuron angin civil hospital panpui le ni in now chu chan man ma se F Lallawmkimi komsom thum pakhat PC laram ruata nu pui nun na hi chan ani talawani F Lallawmkimi hi Zobawk veng hluna anje na ina March ni som pani zan khan lu men ni in nimin March ni som pathum zir tok ni chamadar som pakhata khan voiliamani F Lallawmkimi thilton le athi dan hian mi puilai nat alho hle ti kan palai chuan asoya anu darka reilote a naw shing mai tur doctor ten an shia thiam lo chungchang baka kholaya naw shing to damdoi in khum omlo chuan lama treatment pack ani lote damdoi in pani karton tier ani chungchang te chuan mi puidem alho hle ti zone JB palai chuan asoi Zobawk North Local Council huam chunga YMLA MHEP branch pani te chuan an veng mi chunga thil thleng hi nizan khan soi hovin zan ina malak dan tur chiang zok ka rel an tum thu kan palai chuan a soi bokani ti chuan hemi chungchang wang hian all NGO Zobawk North press release kan chia le lokang Zobawk North mipuin kholaya nawshin F Lallawmkimi civil hospital a thoktu ten anlo dong song thailo chu hriathim harsa anti thuan soya amo phurtu chunga action lak phutin zangna domna an ngiat saka March ni somni pakhat sangni somni paruk thleng thu an ngai chang don aron tiani anhoi hianin all NGO Zobawk North press release kan share ngalang det ni som pani thlathum sangni somni paruk daru le chan ve PF Lallawmkimi kumsom thum pakhat wife of pu PC laram ruata Zobawk North Civil Hospital lunglaya Taite-a aboral chungchanga hian civil hospital lungle thokta hian PF Lallawmkimi kholaya naw hringto andong song thailo hi hriathiam harsa kan ti hle a hemi chungchanga hian kan lung adam thailowa civil hospital a thoktu te hi kan dem tak zetani he thil thlenga mo phurtu ta chunga hian action na taka minlak sak turin kan health minister te kan ngen tak zat ani tin PF Lallawmkimin akal san tak afat en kolnan hian zangna domna pek ani theina na ma minlak sak turin kan health minister hi kan nge nani hetianga mera thaile dinmun harsa jok ta chunga
har sana thleng ang hi tu hnuwa kan lunglei civil hospital a hian thleng non to lo se kan du tak zetani he kan thu chhuah hi det ni somni pakhat thlathum sang ni somni paruk thleng ngai chan ani anga hemi hnuwa malakna a omlo ni chuan na sa zoka kan lung olo na hi lanti ani ang aron ti ani aron ti trakhop mai all NGO Zobawk note PR eng po ni se atop bera chuan tunang lai khovel generation a fel chu in khovel kan in tlan siak ani to lai kara hetiang thil thleng khriat tur a om le thin hi apoi tak zeta hospitala duty a thokte mani theu inan fianan kan hmang don nia